هوگر بربر نویسی وکی لهنگکی نتویی وی بی بیرانین برخودانا کوبانی نتنه وکی تیکوشینا باجارکی ده همان دمه ده وکی دستانا آزادی جی خالسر دکا دیروکی گرد او یک نتنه جبو کردان دناف دیروکا مروواهی ده یک جی گرینگترین کلیین لسر روپلین دستانکیه کتی ده آزادی هیوی او خون هاتن دیتن او خیسکرن هبو یک جی لهنگی وی دستانه جی آپی نمر بو او به جیان و تیکوشینا خویا به هستن سادهین ولد پارزی نتنه بیرا گل کرده دی بیرا تواهی دیروکا مروواهی ده رومتا گوهاتو دور پیچ کرن شکاند او شوپک نمر هیشت جیانا وی بو سمبولا لگرنا آزادی یکی تیو برخودانه آپی نمر ولد پارزه کی کو به دلسوزیا خویا بنرخین کور این چاندی این خاکا کلی دجی هات ناس کرن تیکوشین آزادی یا گل کرد ده کسیتا خوده جهولدانه که تاکه کسی وده تر درباس کر او کر پارچه کی برخودانا جواکی جیانا وی جبو هر کسی کل پی داخوازین خوابون بدله کسین که بوین و جسارت جبو آزادی داویتن بو الهام و مینک گرانبوها باوری و هیوی دا حمو دلخوازین جبو آزادی تید کوشن آپی نمر تاوی تمن خوی مزن حتی کلیا داویا برخودانه آخا خواه ترک نکر به شروانان ره ده چپرین شر ده جه گرد او بو نونر سرکه تکوشین آزادیه بری هر کسی جه خواه ده نوا برخودانه ده گرد او جبو کوبانی نکوه ده دمن هری دجوار این برخودانه ده به تنی نهیشتنا خاکا خواه بورد پارزیه که به همپا نشانده چش دست هات کر تاوی همو اصرار شروانان جی چپر ترک نکر ده تکوشین آزادی ده بریارداری خواه برخودان حتی داویا مشاند بو سمبول او ریبرکی اصل زاده تاوی کد برخودان کوبانی ده کری وی شهید کتبو که او بخواه بریندار ببو بی کو پیواجو درمان کرنا خواه بقدینه و گراویا لچپرین برخودان بریارداری وی نشان دا که بداخواز خواه لکیلکا جانگورین آزادی شرکرن کساته که مینا کو تجی باوریه وی باوریه او تنین نکر ریبر ده همان دمه ده کر سر لهنگه که سردمه برخودانا کوبانی ده همان دمه ده ifade hevgirtina neteweyî bû navê wî jî hîvî û îradeya berxwedanê ya gelê têkoşer nîşan dida di soya vê feraseta welatparêziyê ne tenê wekî nasname wekî helwesteke niştimanî hate dîtin di kêlîn herî tarîyên berxwedanê de bû çira li pêşiya gel rê ronî kir ku bû sembola vîn û hêviya azadiyê ده همان دمه ده به برخودانا کوبانی ره ifade hevgirtina neteweyî û îradeya miraseke zindî derxist pêş wekî şervanên azadiyê ku destkeftên şoreşê hembêz kir kevneşopiya berxwedanê ya egîtan mînak girt têkoşîna ku îro bi mîrateya wî re berdewam dike hêviya pêşerojê tîne û her yekî ji me bihêztir dike Xelîl Osman ku wekî apê nemre hat nasîn roja çardê kewçêra 2024 ji ber qeyrana dil mir apê nemir ne tenê ji bo gelê Kurd ji bo hemû mirovahiyê wendahiyek mezin e nebûna wê di têkoşîna azadiyê de ne tenê wekî rêberekî di heman demê de wekî sembola rihê ku di bingeha azadiyê de cî digirin wê were bibîranîn navê wî bi tîpê zêrîn di dîroka azadiyê de hat nivîsîn mîrasa wî ji nifşên pêşerojê re wekî sembola welatparêzî serxwebûn û berxwedanê tim zindî be ev mîrate ne tenê ji bîranînan ji felsefeyên jiyana wî dê bêdagirtin xebera koçkirina wî ji vê cîhanê dilê milyonan xemgîn kir bîranîna wî dibe vînek bêhempa a berxwedanê ku xwert dikir bike piştê nebûna wî ku li ser şopa vê rêçê wê wekî lêhengekî neteweya xwe tim bi bîranîn di encamê de apê nemir ne tenê wekî kesayet wekî sembola gel û berxwedanê cî xwednava rûpelên dîrokê de girt
جیان و تیکوشینا وی دل تی پیشروژه ده جبو هر کسی وی ببه چافکانیا الهام سرخوابون و آزادی و بدنگی که ولد پارزی برخوادن آگره دل ما وی تم گشو رونی بکه برزداری